Imyuka ikekwa kuba yari irimo ubumara buhumanya ishobora kuba yarabaye intandaro y'urupfu rw'abana 21 mu kwezi gushize mu kabari ko mu mujyi wa East London ho muri Afurika y'Epfo. Harakorwa ariko iperereza kugirango ibi byemezwe neza. Rigathi Gachagua utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kais Saied wa Tunisia yabajijwe ibibazo ku byaha by'iterabwoba bashinjwa. Yahise harekurwa mbere gato y'amatora y'akamaramaka ataravuzweho rumwe, aho Saied ashinjwa kuyoboza igitugu. Muri Kenya abakandida babiri biyamamariza umwanya wa Vice President mu matora y'umukuru w'igihugu, Rigathi Gachagua na Martha Karua bahuriye mu kiganiro-mpaka aho ruswa aricyo kibazo cyagarutsweho cyane. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Israeli Avive Kohavi yahuye n'abayobozi b'ingabo za Maroc mu gihe ubufatanye mu bya gisirikare bugenda bwiyongera ni nyuma yo guhuza umubano imyaka 2 ishize. Umunyabugeni wo muri Ghana Ibrahim Mahama amaze imyaka 3 yubaka ikigo yise Red Clay Studio akoreramo ubugeni hafi y'umujyi wa Tamale. Yizeye ko azakoresha ubumenyi afite yigisha abana bijyanye n'ubumenyi bw'isi ndetse nabo bwabo.